belai ke hambai maro joto khapang ni takuk tai bukuk song sini rangsak ni dibrahani joto warrior sok no mia 9 September 2025 9 September no 1949 ni year so sini Indian government by Tripura Kingdom marsuk mani sal as halo sung jantar montoro sini Sri Devid Murasing borong ganang Sri Devid Murasing boni pedal yatra ni Paimani pore 2500 kilometers Agartala to Delhi pedal yatra khayei sopai mia sung aro jantar mantoro sitting demonstration khlaijakha sitting demonstration khlaijak mani pore haino hai tini a sitting demonstration khlaimani pore ang on behalf of him Prime Minister office ang phai sopakya tai Home Minister office ang phai sopakya Prime Minister office phai ang memorandum submit khlaikya norok nukhana sini PMO ni memorandum jehetu o jagao blai sensitive area tai just miano vice president ni election mani bagai sudo ano simi allow khlaijakha o jagao hapna ni bagai so ang oro ni bising ni bongni Prime Minister office ni bororo koi malai ang memorandum submit khakya tai Home Ministry ni hoite bos memorandum submit khakya basically tinta agenda no tei sino memorandum do submit khlaijakha point number 1 hangke जे Tiprasa Accord एबा Tripura Accord 2024 नि 2 March so sign खाइजाक मानी abono dakti khai implementation खाइना बागै ताई point number 2 उनका illegal immigrants जे Bangladesh ताई Myanmar रokni फाइने रखनो पुइला डिटेक्ट खाइनाय बोनी voter list नि डिलीट खाइना अपन परे deport खाइना नि बागै point number 3 उनका Greater Tripura Land article 3 Indian Constitution नि जे आइन नि मुताबिक जों kaisa statehood demand san tongmani or tinta point no tuino sung tini memorandum ya farjakha tai borong ni official ni thani blai positive response no manjakha I hope government of India abono serious note khlaino sini o dabi rokno borok se thori nainai tai dakti khai runai hinai no sung asa narago haisi blai ke hambai